Kuta krata bi ye trefo pedidima NDC amyoko. Ora fifi kwete etwe no enrada. Ya odi akoma mrahye dwafie mu chamene Right Honorable Aban Kingsford Sumana Bagben. Ya na same tie wa kanyina se party no as amanyoko no ayen sakrai won panifo a edi omonim ewo oman mrahye bedwafie. Okay. Unso okoma mrahye dwafie man panifo eda amanyoko na no eye party no ene paw nipa obesi omanemu. Eti enka nanka onimonyamfo Haruna Idrisu krata kuta mwanmu afifi kwete ne sasha ase echirem se afere nye Haruna Idrisu na ye minority leader biem say so mapa honorable Dr. Kasee Atoforsen, former deputy minister of finance. Obeka na say most of the press conference a minority no Haruna Idrisu nie na Atoforsen enie tina manfo bi ehya se predictive kra before je bewura afimu se de keka kwonde bibisa besi ampa ona dwensa no o manya no correct and wachi deputy minority leader so say free honorable Aveji ensem aba honorable Emmanuel Amakofibua okay, former minister of energy mrahye dwani ma de hye elembele abato empesua so say so na aba ba ye eye mrahye dwafie mu dom kuman ban dini abede achim ukọ minority whip na nanka enkare ye aswase mrahye bedwani honorable Muhammad Mubarak Muntaka bali so maji de free nsem de ama honorable Kwame Agboja ranking member on road and transport committee of parliament say so na ba she Muntaka anem yes ama for resi issues bebre wo de tie Muntaka de free akofa we abacha but we any positioner NDC as a political party article nipa oye no first deputy whip no wa maintain na say honorable Ahmed Ibrahim Banda mrahye dwani ono kanaka ona ye first minority whip is what aso ba bia ogina na ne ya pa no as second minority chief whip honorable Comfort Do Ganza ye ma me Do Ganza ye say penfo apa no say omama ye deputy minority chief whip eti we ni sakraya NDC as a political party omaye ewo leadership da minority na no mrahye bedwafiem eti say uhwemu a uyi honorable Ahmed Ibrahim wa maintain one sesana omoma kane nyina from the leader to second deputy whip ne dem oma change obia edi no efremu eti we ni krata eye ora fifi kwete edi akoma mrahye dwafiem champion ne say ne free NDC amyoko say penfo edoma no mrahye dwafiem wa yen sakraye speaker and recognize omo abay yes say wo pay minority no omo ba no dani o mrahye bedwam aye Kasee Atoforsen okay only say NDC for pound say enye Haruna Idrisu biem but unfortunately omo amfa time no enchemu bia ama de ntia yeyi ensansa krai we nyina enchemu bia ni krata ya ekitabo we nyina eso ne ka nyina say omo speaker say omfa na chitai ene nyintumu enfanta mpanifo a party edo mo abaso medo mo no e wo mrahye bedwafiem ene koso ne de akirima ye na bibia ni ayasan beje busua nua be ma akwasinsia mrahye bedwam satra ya NDC amanyoko natural krata de akoma mrahye bedwam achia mehene se wonyintumu na fifi kwete fiavi ne nsasase no ene wode mu nchemu amaye na